tuk chuak chi bai vek ule vein nun kong roi tu ata na Krista thuretu ini em ti kan ngai thla ho le don anga masa in pathian thu ilo ngai thale masa ila tirko te thil ti bung khat chang riat nima sela tharau thianglim chu in chunga alo thlen huna thil ti theina in la neyang ti chuan Jerusalem khuwa te Judai le Samari ram khotina te kol kil thleng po in kathur hetu te in ni ang ati a lalpan thu mal som ro se amen tirko te thil ti kan chira khanin kol kil thleng po in kathur hetu te in ni ang ati a lali so Krista thur hetu kan ni em le hei hi karil ru azo na lian tak a oma thur hetu lak lo tak hi kan om the om mangi o ring tu lali so Krista chumin chandam tu ani ti revereng sia ma sela iswata na tangkai na nei lo hi om the don le in ka ria a ma ni in soi the na lam thil ni lo sela he kan chen om maya hianin industry complex a oma building panga paruk vel zet mai company pakhatin an ron sa a ta chuan vai na thok ni tin kum khat vel zet mai anan oma ta chuanin engzat ngen ni ti kanan chiara mi som pariat vel zet kha a musulman le hindu tle mantela an lo ni a ti chuan ni tin kanin thira an na thok te kanin thira kanin kalpel thina pathianin tu khat chu karil ruwa thu a asoitlat maya muangin an thu thlan thim panin an liam mek ti RTC lamang hian lalpan min poltlat maya ti chuan vain ha tok chu ke ena lali so Krista remi lavin an hunan mangani tin nan thokan liman bengcheng em an changin an phone an playa hindi la tem playa an lim em kotan ron kala doran ron kal tlanga ti khanan let le mi hian thira min ron en rek thina ti chuan keila chuan ngai sakte chiam lo khanin na thok ho ti khan ka thlir mai thina nima sila chu mitu ka chuan lalpan muangin an thu thlan thim panin an liam mek ti lamang khan min ron pol ta khai kan missionary howin khu ta tum ka district a te baga a te silchara te mun ranga chanchin thra khilin heng ho hian sukpana annin helaya na thokin min ron pana pastor in bulte anin kulani tin kumpuiling letin na an thoka heng ho ne na hian pastor ni vesi full time rong bol tu ni vesi heng ho ne na hianin lali so chanchin ka ril mi lo chuan pastor lali so thu tu lak lo tak kani do na in ngai na lian tak kha kani ta ti chuan an zinga rong bol na tur rem chang kan siama PowerPoint nen hindi lali suwa film te kenglu ti la kan ti kanin som khoma tiang chuan rong bol na kan nei ta Bible Society atang le Gideon International atang te Bengali le Hindi Bible te kan di la kan simboka tiang chuan lalpan rong bol na rem chang min peta chumin nuwa chuan papakhat hianin tum khat chu kan ti chumin orang bol na chungchang kan soya anin duai Hindu chung koinan luwa thua kha asoya ta chuanin ani chumale chu an hena te tong trai na te juk mang to meng tia ringen luwa to te kanin ti kum khat vel zet an lo luwa to tong trai na alaman saklo thu te lali suat changchin alo ril mi alo thu te aron soya ta chun karil ruwa tiang hianin thu lo lu ta chu min ngai to chu tir ta ring tu te hianin mission fila chau hianem ni le lali so thu re tu ni kan tum ti hi karil ruwa alien ta em maya in nuai in chung in ruak lu tu nam dang lali so la nei mi lawan omem in lua zu le rui thei thilina ti boy reng an omem chung ko in how boy reng thin te an omem le
ani lo po in hatho na hmuna i tho pui zinga lali suwa la ring mia lo ti an lo om mia lem le chung ho ne na chuan engtin nge lali so thir hetu kan ni ang le rong bol na hi begin chunga chau sor jim kan tum chuan engtika ma heram hi adam don lo ti wena hian kan pom atuling ka ria a heti hian tirko te thil ti bung som pathum chang som thum pakhata khan kan mu a Galilee rama Jerusalem khuwa ama rola chove te hena chuan nirei tak chungin a in lar thi na ti a lali so in lar na te chung chang ani chung mi te chu tu na hian mi hne na athu hetu an ni e ati ani wena hian lali so inu nai lar to ama nei tu mi piang thar ini to chuan upa ini kherangai lo rongbol tu ini kherangai lo thalai roi tu nu ho roi tu a BNP ho roi tu ini kherangai mi lo mission committee member ini kherpo angai mi lo inu na isu ain lar to chu isu chu inei to a ipiang thar to ani chuan Isu Krista thuretu i omna pia nga ini ngam apui mo a lali so chan chin riat mamo gospel he chan chin tha mamo te na tu po missionary kan ni thei ti hi kan pom apui mo le in ka ria ani when a hian lalpan rong bol na tu rem chang tak min siam thin he hi kan mu mai ka hlau em thuruk chu kanin zep sak thin amai ro chu helali so chan chin tha thuruk hi chu a hriat pui tu te hian kan puan chu lo chuan mitam tak thana muangin thamuan na nei lavin an thidon ani chu wena hian a chan dam na chang to te hian an thisen mo kan phurti kan hriat apoi mo a chu wang chuan rong bol na ril ru kan put chuan khoya po rong kan bol thei i office ini tin sarkar ta tho na hmuna i eizon na hmuna i dor na hmuna khoya po lali so thu retu ini thei chuta chuan kan ti tur kan ti lo hian milak lak lop kan ni mai thin ani ring tu lali suata na tangkai na nei ve i suata na nung ve tlat kan ni thei na tur chuan kan om na pia nga lali so thu retu te in ni yang ati hi kan vani fu angai thin chumi tur chuan kan ril ru kan bot sai apoi mo in ka ria lalpana thu kan zatan mal som ro se amen itong tayang lalpa tharau thiang lim nei tu tele lali so Krista lale chandam tu pom to te ne na chuan ithu hetu ni turin mo phurna min pe a lalpa chumi konga chuan mitam tak chuan ti dan kong te kan hrelawa amang chang te kan hrelawa lalpa kan hriat lawa wanga kan ti tur kan ti lo po tam taka om thein karing voina hian nangin chunga wang chuan min ngai da mang che rong bol na ril ru putlat tu te ero chuan lalpa chutiang hona chuan rem chang an muthin wena hian rem chang zong lo tan chuan i rong bol na tur hian hun rem chang tak tak a om chuang lo chu wang chuan kan na tho na hmuna po kan eizon na hmuna po khoya po ni sela nangma thu retu te zinga ke ni ho hi kan telve the na turin he thu cha ngai thatu te zong hi nangin atharin malmin so mang che lali so Krista mingin kan ron ti le amen